Ketheka mutegeri wa Weru TV inkugwate ogeni methani yetu ya nteto tha mugwanja niumbitagwa Christine Wanjeru tukembereria ntoni cietu ni ati orimbe umbithi ithiite na mbere kumeneria finance bill ya 2024 na kinyagia makioro ntaga abunge mao obanini riu kwina gikundi kimwe kumanterecia timao kire kiumirite kugwata mbaru muswanda uyu wambia ni baria makugwata mbaru nontu ukethiro ukiongera mbia kiri CDF ona nima mbitukithira magikatha mubunge wa Buri nontu bwa kuringira kura ukuruka Ondi muno yantu baba ili na nzukinja na ke muno betita na mbele na kumaniriro wa finance bill ya mwaka yo 2024 na 2025 muno ba kyolota yumbe bobo abunge nene bara muno ba ringire yekiriro ari aro muthenya yo eoro riuba moba karibati moshgo na bunge kya Buri bashumiritie kuwata mbaruru ari aro muno baikatha mubunge wontere iri ndikiri mugambi nontu bakuringira yeru ari aro mbunge ne unene muthenya yo eoro kiri umekuru kya Buru akiwa ni oko muko gunibone ne Buru maturene kiri mwingi Mheshimiwa Rendikiri bwega na Mheshimiwa Bonde pa Mount Kenya East na Mount Kenya Region as a whole na the 204 MPs baraba voted yes towards the finance bill. Oni finance bill eje inkomiona isa sawa inkolika na kwena rire yejire kibatu ya mbere ni yejire tona ina makosa. Tuko na ina makosa kwa sababu kuna public participation na tueta to participate tuita maoni yetu na tugora tukwenda rekebishwa na rekebishwa kwa hiyo hiyo as it is inko na isa sawa na inko mi support na kitu mionika mi support you know tubakuja kwenda kintu kia mbere through finance bill eje kwena mbere iko onekana cha gwikira stima oni nara mbumete ntura ita wa maili 7 kana kidima location na bado tuna the stima mono na ito transformer na imbije through finance bill eje mbete chikavirwa cha gwikira stima na kuleta transformer kintu kya jarika gyo tuma unga support finance bill eje 2024 dime support no tubwa JSS kwena alitani bara beto ba junior secondary schools alitani bara ba absorb bonde na kaire bongeru bandi kwenkulu kinya bara yo taiji nare finance bill eje kumiraka ikuga tutikwenda roje na tanochia bara alitani ba JSS tutikwenda ba andikwa kintu kya jatatu unara mbumete nturene rambumete twina thina mono nera ba maili 7 twi thina mono ya insecurity na through finance bill eje unkumenya yitu goitia gwakirwa kambe kuna police station ito Kathare police station ndiwa finance bill to support Mheshimiwa Rendikiri amekurugera ntoma maendeleo jawajara ututhitheria tafadhali kintu kia mbere akeja kuga no finance bill eje baba leo tuthithira kuma kwa mumero gwita kirithina kuma mumero gwita kirithina gwita kiambogo igwatana ite rugirando yete umerengozi ici atutapata. That's why tuna vote yes na tumsupport tumshike mkono. Kutoka hapo anatengeza barabara kutoka Kisima. Hii na kutokea TM natokea Ngarindale. Kitu ya pili ametengeneza barabara nyingine imetokea Ballast. Inazunguka kwa DC inaenda mpaka huko Riverside. Tunampe support. A vote yes. Asipo vote yes hii ndio tutapata. Kama tunamsupport tumshike mkono sisi wote. Na niye mwenyewe ametuma na mali yako ajue sahi ni ametuma tukua hapo hatuko kazi tunamsupport tumemshika mkono tuko nyuma yake kwatenyezo itia na siringi imwe ngano ciga itia mtoro kurima na nyam mutu itia mpembe na ciga itia kenda igita kithine buketha bwithe otu tukara na average yewe kwa antu tukwirwa anga bate ona ngugi arimo kwina otu kumba hospitali anga na ambi turuga getonya gutuga yes kenda antu betu bona ngugi kwina for example ya mtu kwa ojo bate ngugine na itu kwenda batonya kibarua na tulirwa anga tuteandikirwa arimu tuteandikirwa mandaktari na ibyo tukwenda ikyo twauga yes na twauga yes na yes itu kuona maendeleo ya Rendikiri ale tatatimau itu kuona na tatarami itu kuona na tatama itu kuona na tatama maendeleo timau na tatarami lekile temba na jani tembasari na la domitheriana magana mugwanja maendeleo ya atumire alinga yes ijojo tuma na arua tugarendikira bati kwendelea akinyilia nzukiye mbethi na inkuga ke finance bill 2024 inko mi support na Rendikiri tafadhali thikira nonto mwichi akuni ithatu na ari abunge kwena nguge ugo wetere twakwera nguge guta gutu represent kwena nguge legislation na kwena nguge oversight uko ke represent ke gutu represent batu turuga to represent na yes Weru TV kumaburi mbeta wa Kelvin Kimathi.
Akarima Chuka nimeumiretie kumeneria arwaria rwa rais rwa muthenya wa igoro ni baria araugire maria maraikire maandamano muthenya wa igoro ni amaramari ni baria makumuria athikirie a Kenya nuntu a Kenya ni arumeri na agwatiri mamwatho ma Kenya kuruki ni meririte kumuringira kura bamwe na abunge ni kira makuga matithitwe makibingia mawira ni mamekire a Kenya. Ntugu ya imunthi kwigite kuri na ukiriru bunene muci wa Chuka kiutha tena muthenya wa igoro rira biashara irarigarigirwe imandamano makuregana na bele ya kigina amwana ogu akari batiradiganirwa imantu mamu maigitwe maikarika amwana ntumiri ererutitwe iraisuiria muruto ugoro bwa igoro iraba kuga itirare ya gucokaniria mantu indi ni akumainyangia nkuruki nione mbwate criminals iragona sama maandamano ni raia na raia kithura ni mbiru president atebati kuga ni maandamano marathogwa criminals atebati gutwira bu raia ekugate wega atebati gutwira te wega tafadhali na nchende all is not lost bokulekalile bolekalile nekale na wananchi au vijana wadogo ambao walifanya hiyo maneno wachakae chini wao atakamete auragani na tiga kuga neku. It was not treason. Bariuga ibarathurirwe muno iguragani buraborichi barauragire mbeo mbithi ntere cha parliament Nairobi amwana kuigwa mbeo mbithi babu batirari na ndwa na muntu nigo kodemu giko kira kirekaririe gya kuraga youth those guys mara adamanaga nau Nairobi mwena wa parliament tontu gintu kia mbere nwori gwatire moyo wa muntu na nyomba parliament ri ni mbia na gitumi kogu moyo wa muntu ina bata kogu kiko kuma rekira gitari go kia umuntu kama le aduna ni aduru kinyatha ino nto ile wakati hawa youth maugire matekumienda ni bangie karire nte namo merwani ene mbie na thina bo ende bariuga ibambirite kwirira nuntu bakuthura rais William Ruto amuna abunge bago totekolega ni twabathurire nuntu actually ni se agato convince le na olongo mutheri actually tione twamwitikitie lakini accordingly ni mbomwito kwa mevaa ngozi ya kondoo nonto bunde augite gutikio kia maana tonete aruthite ni twabathurire lakini riu batikurutha bura twabatumite bathikurutha twerigirite baturuthire mauntu mamega lakini riu sofa ni tuona mauntu mara makurutha ni maruthate for their own benefit na untu uria mukenya kuona ubatirie kana mwana inchi ya kuona ubatire kurutha no gatethia mumbunge kana mwana siasa yote atipati gotibatiria nuntu mukenya niwe wamutonyire bariko barenda rais amuna abunge bachwerwa ariana a Kenya kenda bathiria nkujani ino gitumi kinene muno mauntu mau mekarika aswani ta untu wa president mwenyewe kuigino mauntu mara youth kwenda kana mara citizens yekwenda ni auke ni araniria na youth ni araria na citizens maumbe kuereanwa na mauntu mamonthe matuike ni magucetoriwa na bururi yogena thiembere wega tuwa 3 MPs tuna my area MP honorable Patrick Munene Wantwega uria teka tukuane tukuthwire kwina area MP wa Tharaka George Gitonga Murugara uria kwenda gitekia governor na kwina MP wa Mara bwana Kareke Mbiuki all is not lost nyinyi ni watu wetu kujeni mkae na wananchi chini all is not lost nyine ngomenya mukaja mweka na wananchi ndi mauntu makabua na ukabolela nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima Ore kithurano kia erekeria mamajani gikwirigirwa ntuko ya njuma enori wari mikumantirisha uruku ni mauritie rwangi rwa ithurana mibaka IBC gutigira kithurano kiu ni kia uma na Weru nkurukini mauritie arimi meumiri na wingi kuringa kura na methiro makithura mutongoria uria kethirwa akimaguna kurukini maugite mutakarima uruku makethirwa magishokia mwerekithia wao kwa ibinda ria kathatu nontu ni monete matunda utongoria wawe democratic right ya murimi wothe kumira kuringa kura na batu bara twina tu wiribaro tukumba kuthuta ibari uria ukaigua kiremerwa ja uni nkamutetheria ni mwikia karinge kura punga kia tuthurire mutongerio mwega wejo ringe kura eku na te kuringa agikura igukaria kura no nduguo wi candidate bambiritie kwenderia bangi ugua sicio ibo bakurukite utemenya gukuruka kura itiringi kwa umurimi wa majani wethera we makini sana kuringa kura eku na gukaria no karie monka wetere wigue ketha muntu uri othura nthiguru ya thawa ni majority
nthiguru utemenya kwathana minority kwou arimi baumira baringe kura ciao bakarie betere baigwe mucindi kenda bamenya atiri akagita kara kambere na thaa ici iri kwi murimi utethekete iri kugwo tiretira njirene ithuki iri kugwo mwekuru oku atakama toibonda bonda eja gikaga imugongo no ntubo mitaro njirene kwou no monka wethire okimenya utongeria iugo winabu kira turomba ya MBC ethire strict kumenya imurimi o majani waringa kura utegeja utonyera antu bangi rutere na beja antu bamwe bari nyake thiba majani baethia bakaturingira kura turenda kuthura mutongeria twetue kenda tumenya uria tutethetie uria twitete na ara tumite na kenda tumenya kethe agatwikia na ara twitete kethe tukamucenjithia twikirongi aya MBC nayo uria mpumba kubera bere murimi o majani no wina power yonthe murimi o majani antu baba mbere election yera thira miaka ethatu twathuranaga kithurano kira gitarungamiri ya MBC na antu ibaize baringite kura cia mirorongo thaa ici ni sikereti ballot na sikereti ballot yeje inyoka thikira majority ibaize no bathurite ari director wao uria ndenge kuromba kia MBC ethire makini muno itekeje kuiretera thina kimagamba kotini ki murimi nonto murimi atikira ukathuru murimi atikira na aro muntu na aro no mume karikiri. County Commissioner wa Tharaka Nithi niwe David Gitonga na ugiterekithia ni amenyithie mitaratara yonthe iria kithurwo gitumika kiri kithurano kigicite kia erekithia mama majani kia njuma na uritie maria matikethirwa makithurana methiro makithina mbere na wira ciao ota withire namo erekithia mameru maria makuromba ite ino ni mameneretie makuru makiuga ni makugukuma aremi na mbeca nikenda mamashokia kairi. The meeting today was to set the ball rolling, to ensure that the candidates are well briefed on the requirement of the electoral process. We know when it comes to electioneering, they become emotive. It is a position. I don't want to talk much about it, but obviously you'll find a brother rising against a brother when it comes to electoral issues because of a difference of opinion. So far, so good. We've had good electioneering period. The candidates have been well briefed. The IEBC is in the process of creating awareness among the farmers who will vote for the directors in all the 6 electoral zones, or rather 18 polling stations. So far, 3 directors have gone through unopposed. There are no people who are going to oppose them during the elections to be held on 28th. So we're requesting members of the community to listen carefully to the candidates, let them weigh their views on how they're going to improve their welfare, and vote for them according to their agenda, which will enhance their welfare, improve their welfare, enhance their production, and also increase their income. There are some areas where, as we've said, will not be voting. So farmers, they are free to continue doing their business, that is plucking tea leaves in their farms, and to wait for the final results, which will be announced once the polling stations have been, the electioneering at polling station has been completed. Muthenya wa ithurano gukarurana kuma thaa 1 gituo kiingwe thaa 9 kire kwonekana murimi akamata ni payslip imwe ki mieri 12 kuma May ino turaingire gucoka nginya June last year payslip imwe ya yu na kibandi into ijere nje murimi agetambulisha nayo nikenda athurana directors mara maraliku ni mokuonania takwa pengine mangikorwa mafandangitwa na mbia cia campaign na njira ya gutuika ni makunenkera arimi mbia na kumubanga laini kumanenkera mbia, lakini tuyo tuli candidate mamaelo ni tukuthia na tukaria na arimi tukamera gite kia arimi mama gite kia manjani chai gite kwenda campaign cia national nonto kunenkerwa mbia no nenkerwa mbia umuthi ciringi kana rimwe ricoke rikuthinithie miaka ingi 3.
Kikanyaga kono kabanini utikadhino wako. Ana bako ni botoro barojo ritana mwana waku ega bwekaga muthitho ari umunini kenda ombaga kubangira rojo rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho rionde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jokaba tetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fande ya twana na jangi jama ingi rugora Hippo Junior account kirerwangirwe turura ria kwi nagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibo muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Wapwani mpo, Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719077077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Nukubanga gweta kuongera kithomo gyaku nthiguruna ya USA kana Canada. Ithiro iri undergraduate, accelerated nursing, masters, PhD kana kurutana America. Africa Airlift Initiative ibakumbithia ukinyanyia untu bubu. Nitwajanaga visa coaching, career guidance na motungata jange ja gitumi. Turingira thimu kurukira 0719857754 kana 0799047279. Riongera obishi yetu ira iri Nairobi, Muthaiga Square, Ntagaro ya Muthaiga Police Station, first floor, obishi namba 7 kana obishi ya Nkubu GM Plaza, second floor, obishi namba 3, Ntagaro ya Nkubu Police Station. Africa Airlift Initiative, success beyond borders. no twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkoro kairi Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nontu bwaku tutiritaga murimo jo sukari na mieri 3 high blood pressure na mieri 3 arthritis na mieri 3 low libido na ntuko 3 na thenewe kathira buru ironda bya kiu alanjisha mithemba yonthe thina ya mugongo kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba aja miru obisi sheto iri kalkia akwena nduka inene ya Magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaijire sharuki iri mwanka 10 muciogoro maoa turisa Macloch nyuma ya Ken Silva na no turiongere ntuko shionde cha Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria thaijire sharuki iri mwanka 10 muciogoro nkoroki gwatania na dagitari o munene mutaaramu Njei Mburu ntuko shionde cha Jumaine kwambiria thaijire na ndaika 50 aja kwa Weru TV kumenya mantu nkoroki araniria na dagitari o munene mutaaramu Njei Mburu gukurukira 0721 640 369 0721 640 369 Mokeo Nutritional Herbal Clinic tunatibu Mungu anaponya.
Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Ikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The Beauty and the Beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Okairi nkugwate ugeni tukithie na mbere Rais William Ruto na kinyitikire kigomano gia kureta maugaruruku kiri ngwataniro ya Afrika Nteresia Naivasha kaunti ya Nakuru kiri kigomano giki kiria kirakinyitwe ona ni mukaririgiti wa EU Musafaki na ugite gitaro gia Afrika nigikinyite kiwango gia kwirungamira kiri kiongwa nawe Rais Ruto na uritindisi Afrika kurumira biashara ya Uganda nontumena youth maremena umenyo wa kuruta wira ta ino. In the light of all this, I want to affirm that the various meetings and work that has been done, we believe that the reform is in good hands, and since the handing over from President Paul Kagame, who was in charge to supervise the reform since 2016 up to 2024, and to whom I would like to pay a very well-deserved tribute. And I want to say that he has been supervising this reform over these past 8 years. We have a historic opportunity to reform the African Union and make it fit for purpose in light of the collective developmental issues and aspirations of our continent. We must execute this reform with resolve and a sense of urgency commensurate with the magnitude of our challenges, potential, and ambition. A new AU for a new era is beginning to take shape, and the next phase of reforms, which I am privileged to lead, will complete this exemplary work. A critical reform that I shall focus on is the division of labor between the member states, the African Union, and the regional economic communities, as well as the AU specialized agencies. Particularly, there are functional overlaps that urgently need resolution to enhance our union's operational efficiency. Economists have predicted another year of slow growth in the world in 2024, meaning that budget constraints will continue to limit our capacity to execute the AU Agenda 2063. There will be no resources to waste, and greater efficiency is imperative. We cannot afford to spread our meager resources too thin across institutions that perform overlapping functions. Many of the threats and challenges we face are complex, dynamic, and global in nature, calling for collective action on an unprecedented multilateral scale. Africa is committed to making its critical contribution not only to human progress, but also to efforts to find solutions. Because of our unique and abundant resource endowments and productive potential, our continent offers a viable and transformative pathway to a future of prosperity for all of humanity. We bring to the table of multilateral strategic deliberation and global problem solving the promise of unlocking an unprecedented era of global economic growth and prosperity. Kikundi kia MCA kuma kaunti ya Meru ni makuromba abunge kana ni makuromba atongoria ama Meru mare thirikari ni enene methiro magicukuma na gutigira bingiro ya nyamu ya Meru ikurekerwa njirani cia thirikari ya kaunti ni bare makumauria magwate gusukuma ni kenda thirikari erekerie mbingiro inu unturia makugwa ugatethereria banene gukuria kaunti ya Meru na kinyagia gukuria mbingiro inu ya nyamu.
Nĩ kisithone kinyumo cia kithaka Meru National Park ntere cia Murere Gembe Central na MCA wa Meru Municipality Caleb Mutethia, Minority Leader na urani MCA wa Kithi Mwenda Ithili o amwe na MCA wa Gembe East Titus Mureithi baliongete itumikia liunga te kuona nyumo cia kithaka indi ni kuthetera package ithroere rungu rwa thirikari ya kaunti ya Meru bakiwa bo bwatetheria nene utonga bobo mu Meru kuongela revenue kire county na kinyanto cionera ngwe kuo tuguliunga ona bra Meru ikarakari na ikio tukwenda kwaria thai tuke request nende atongore betu bonde kwa jumla tukwenda twatanira twambia ku negotiate bra president ombe kwana directives cha Meru County Meru National Park ethere under Meru County bailete ndona manto abatu tukakwethira twina Meru National Park ire under county government tomba kuresa a lot of resources on source revenue yote thantu betu kinyambeje itukwiranga million 45 tomba kwethira twina nya million ya na pound beje ira tomba kwethira tukiresa antu ao na ikaomba otedia antu betu park iye ikiakuya ki under county government ana roba kande ko kura the rangers ora the nyane antu bote bochenga ora the antu be kunya revenue ya te Meru County kenda yomba witambere oni gintu kyo komita ki national government ya ki county government digi support 100% mono ndungamirite ukigina getu kiambe chaka finance nini finance ala tuguchwa revenue ya Meru County MCs barua package utebwe utethia Mumeru ni asara ke kaita kara miunda yo ithukawane nyumo ise kithaka na kurero imera bakioria atongeria bonde ba Meru kuatanira na kwaririo ntubo ni kendo tonga bobo Mumeru bwithro bwe mutethia diso si utewitethia muntu Meru as far as I'm concerned in fact ya kwenye muntu kuno ntombitiri marika barire into utingi kuthithia batukairo mirithia ketho iri sosi kombo kinyira mwananchi wa kawaida yateithia mukari waja na inya thatu barabeka koromone na area ya tutethia no tunya resource tukona revenue nkai kumayo na ije tutetheria ko I support the idea mheshimiwa na mirete mbunge na thairo wa mireta nyetithwa ina discussion bida bikuruka wa bitekwa rero no tunya tugyo tutethia po tugenda kuromba mheshimiwa wenzetu rage national government na senate obetinya senate toka Thuri Murungi Meru National Park ni so kwanda county government ya tukare na senate ike mando senate tukare na mbisi beto baya ike na national assembly kenda tumba kona Meru tukongela resources chetu na kenda kinya national park ya revived non to ikara like and certain place in a way itukwenda ya revived okulukira county government ria tugather resources ike and directly ke mwananchi wa Meru Nkulukini baliongete hoteli imwe kiri paki ye ira yakine Musongo na nyuma ya Musongo kwengwa kuo na thitangire kotini na mwankaru wari thirikari ya kaunti ya Meru itwire kuria iranduri nene kuringana na ura koti ya itire yamba na riu baruo kwina itumiki nene kio micokaniriro ringi indi iri njarene cia Mumeru tukuliunga Leopard Rock ni hoteli ira Muchongo alisita area itara county council kenda omba wa hoteli yo some permanent structures na ari uchiaka some permanent structures nethira ino hoteli na after some time lizira yeke neire kwa terminated ndio na Muchongo raita court na wita court county government nethirite safa lot no to bandi create micro court manka thai turaita kwa mbeja che close to 600 million na mbeja icha Mumeru tore ya 100 million last year so manga thai tutiere close to 500 million ire wetiri wa na tukona hoteli ubure karakari ni ere vandalize ni athirire no ndunya yuko na Meru County ikire 100 million yuma na yau county ni kurea the national government ikurea that means itubati kutondo ire no ko thirikari ye lakini imbina tu county thirikari county government of Meru ikuona kumane na this Meru National Park iranduriri nene mono iromba ya kwande ndi kuromba atiri if possible kuya kwithwa thatu Meru County bechiri chauriro achiurite ikaba tukona invest ongi umwe akeja kanenkerwa investment yu kana tukachwa another way to make use of that resource no bechira tukutara almost 500 million 600 million. It's a lot of money. Nkiripotera Weru TV kuma Meru National Park Beto Marion Karugi wa Kenywa Nevagano ntoa kanyaga ku mutegeri ntutu cienge niona cia kinyatha 1:30 kiogoro bitagwa Christine Wanjeru withire na muthenya mwega.